omukoro gutandikira no kushaba kwebembirwa Right Reverend Johnson Tunumujuni hashoborire kushema nemanyurwa habwegese ekintu ecyashoborire ko bwegese no kutina rahanga hotiraho no gukora nibi birukumanyisaho kutura umunsi n'ekigenderwa okubaha kwawe hagire ekikwayongera kandi nyenda kwamanyisa. Of course you know the context amidst which we are living and serving. Ekitweke eki kimwe abirukumanywa n'okukunda obwegesi. Tuteekwa kukunda okushomesa abaana nanga nitwe abantu bakuru okubizima tweyongera abiturukumanya. And to my dear students, we call you the future of Uganda, but you are not going to be Uganda of tomorrow if you are not educated. Omu butumwa bwa Vice President obwashomere hahwahire miliyoni 20 kushagika omurimo hasimira batandikira ishomero na n'obukiiko oburukora obuhanda bunako kurebeka ngo lyagenda omu misho. Such efforts have been deliberately prioritized in order to achieve sustainable socio-economic transformation. We have provided universal primary and secondary education and an additional 1.5 points for the girl child at the university. Ebitongore nka UCC, MTN hamwe n'abantu buntu bemukire mu muhururu niyemwe okushagika aho computer nyamwingi, internet, ebyombeke bende, school website n'ebindi bihirweyo. Na pledginga miliyoni 5 nyeneho banywani bitu ningashi abakuhagira obwegese obw'omwana w'omwishiki kurga wa Commissioner General wa Uganda Revenue Authority yampereza obutumwa obwa miliyoni 5. We pledge as UCC our first phase support will be connecting you to the internet. Buri kimwe mu ihango bwa hati ni cyetorera habya science na technology aho kurigirira hariyo wabera Minister wa Science na Technology Honorable Elioda hotiraho n'umuhabuzi wa mukuru w'ihanga ahashonga za manifesto Professor Ephraim Kamuntu ekintu kibagira ngo kishikire kimwe ecyombe konkechi ekitatu byonturundande sente nane byombe bikuza kwabira mu equipment nibiyamba abana beitu ninga beji bitu okumanya science batakuja onokujumanya musiyeri yonka taro civilization yaba negari yaba ne motoka yaba nenyonyi yaba n'amashanyarazi yaba TV yaba telefone zezi yani za kamera byona biroho aba science technology and innovation. Ishomereri okurigirira hamwe ishingiro washema he y'amatemba nawo mekibaju yashobora uko mwana wo mwishiki ahari hori umwete gwo kushoma science nuguja kweyongera heki bamwe bashobora ngo nyoshaha ho muri ngo ngugumwe ho mojo hatasigwe nyuma. Twenda tukire umwana wo mwishiki ubatekateka ngo natina sciences baboza ngo abarwasa para science tuyeyo mwana wo umwana wo mwishiki arimo ibintu byinshi nakora ibyo mwojo ari kubasa akora kandi umwana wo mwishiki nakwataha hango umwana wo mwishiki abati no mwana wo mojo tubatitine kitwe bwene tuyimukiremu ahabu kuba twareba mana twayombekera abana babishije birigire mu bishikize miliyoni 2 no kuombeka science classrooms mushanjo hamwe na computers 16 gasha kwa Gerard Tuguma muri Shema aha Sky TV agenshonga.